Nanang, makiasawa akon. Apay, addan aya urnong jay nobyo man ako. Adda ka numot din, nanang. Uri simple lang akasara. Tinapatag, makapagsimpa kami ka ni Roy. Ay katuwan na ada kayo mutan iti ustong nga edad. Ibagam nga rod iti nobyom, tadumanon dan. Wen, nanang. Hey, pakaragsakak launay sikat ti agbaling nga balayan ka, ay may. Ti pagsayaatan na balayan. Agiin na si Deglaeng ti babalay tayo. Nalaka ti agpakasar no agkakaruba dagiti agkasar. Wan nga raw. Amom, jak ni namnama sikat ti agbaling nga abalayan ka. Ay, nabayagin nga agayan ayat dagiti anak ta. Jak pa'y pulos na puutan nagapada abalayan. Iso nga amok, iso da ti agkagasar. Wan matket diya. Ang sayang. Ha? Sayang ti. Sayang tanaunaan dat ka. Ha? Ay, naunaan data nga? Ko ay, awan gaya. Basta, ada ko maibagat nga mabainak may na mangibaga. Ha? Anya day ta ay abalayan? Ay, basta, mamuam tumadlaang. Kupi-kupak pailaang. Ang ibagak tumadlaang abalayan. Roy, intag sukatan. Masikuranak dito yung gaon ko. Tagaanganak. Sige nga ron, mapit lang, alalayan ka dyan. Agsublita matla dagos dito lamisaan ta. Apaman ang makasukat ta, Roy. Diyan kita ni nanang. Nalain mo't gayam ngagsala. Ay na, kasta ti paglaingan ni nanang. Man nakisala ka nung amin idibalasang paykat. Kanure adan asawa kan anak na makisala latan ka. Awan mo't inananan. Saan nga ta amabanog? Ay na, nairwa mo ni nanang itikasta. Adun tupay ti atiw na agtutubo ang makisala. Pati pa nagkawkawis na kasalag tutubo. Sexy matlat ta ni nanang ng uray bumakitay. Naasikaso mo nga min itibagina. Nalaing agdala. Ngun nga raw. Manutawan na na ya. 52 nan Ne, sana madlaw. Kaslag tawon lang ti 40. Huwag nga ron. Nagado ti mangipagbaga kaslag kabsat kami kanulaan. Ne, madla mo ti lalaki akasalsala ni nanang, Roy. Itay pa'y aday ta ti mangisalsala ka ni nanang. Kasla very close dan ngagsalsala. Ngun nga raw. Ne, nag-sweet damot tayo. Ay, inaksanawaan ni nanang Saan rin? Bay makisala. Tasag paminsan mo't lang adapasala dito yung lugar tayo. Nalpasan ti kasarta dyan Kamaw dyan na. Agasawa tamot lang ay. Wen nga Rod. Ay, nalpas matlaangan ti papaskan tayo. Kasano nga ay? Agawid tayo di balay? Ijay ti pagnaadan ta? Awan kadwa ni nanang no pumanaw ta dito'y balay. Dito'y talatan ang agnaad. Naimbag ka dagiti dadakkel mo. Tadadagiti kakabsat mo ija kakadwada. Wan mat ka diya. Alang arod. No dito iti kayat mo apagnaadan ta. Sika ti masurot dyan Ada ni nanang mao dyan Awampay mo, tatang. Apay, aday bagayo ka ni nanang? Ay, kuha. Adala ko maitid ko kinkwana balasang kaw. Ha? Anya day tangay, tatang? Ay, kuha. Itong sumangput lang ada diti bulsak. Ha? Apay, basta umayak. Awan ni abalayan. Jak nga rod amo no sa dino ti papapanan na, tatang. Kanayon ang marabyan. Papanan na nga tangarod ngay. Malang araw. Baliwak tumanan ti umay balasang kaw. Oh, naggapuan nyo nanang. Nagturukan nyo iti rabi eh. Kuha. Ada na panan mi kadagiti gagayom ko. Ha?
Sige, tagpulesa. Ta iturog ko man biit. Ay, po na po yata naka talaga. Ala, masansanin akastatar aramidon ni nanang No daduma, marabyan na sumangpot. No daduma mat, saan nga gawid? Pagturturugan na nga ta talaga. Awan ka di pa, Jana. Ay, awang pa'y matroy. Simang po man ti binulan kon. Anya, kaano nga tanging nagsikog ka? Makatawanan nga agdendin nata. Di tamot lang makabukilan, bakit? Wen nga rod Angam di ta mapukawan itinamnama lakay. Patsak nga agsikugak tumot laeng. Nani, Ha? agbakbakwar ni nanang. Apay nga tan? Ala, ay na. Simruman nga tatay migraine nan Kasta na nga minukumaro ti sakit ti ulo na kat. Kasta ya? Ala, in ka nga rod alalayan, takaasimad. Sana migraine da ito, anak ko. Ha? Anya nga rod ngay nanang. Mabain na ka mangibaga, anak ko. Kababain na talaga. Ha? Apay? Anya tibain niyo? Pakawanan na kumanak ko. Nailaw anak mat. Kunak ano saan nga bunga dayjay. Ay, di kay maawatan nanang. Di na ko mga gurguraan awan. Sorry. Engam adda boyfriend ko. Kat namin daw na nailawan kami. Ikat kita masikog akon. Anya? Ay, di kay man mangrabak nanang. Saan man anak ko? Sana ka mangrabrabak. Masikuga ka talaga. Nasuro ka makabulan to inawag. Anya? Asino kumamot tinubyo yo? Jay, naamamok idi kasariyo kan ni Roy. Anya? No kasta? Nabayagan nga danubyo yo? Wan, ngaminlimod ko laeng. Ta amangan no lapdanak amaki boyfriend. Gamit na ta masikuga kon. Kapilitan nga ipudno kon ati amin kan ka. Ang asino ngay day ta, Jerry? No, nakita yu idi, tay lalaki akanayo na mangisala kanyak idi kasaryo. Barkada ti kabagyan ni Roy, ni Jerry. Anya? Ay, manutawan na. Kwa? Kagudwa ti tawin ko, anak ko. Kagudwa? Mas natangan ngamda kayo, kasta ka day? Ubingkit di, Jana. Inaunalat basit ngamsika. Mangibabay na bakit? Bakbakitan lang arudan nga makiboyfriend pa'y laang. Sapay masikugan. Adda ditan, Jana. Aklo namon ti amin, masikugan ni nanang. Dilagbain. Sapay masikugan. Anyalat sawan nagiti taon ngay no mamanda masikug. Ay, makapasuron. Anyat mabalin mo nga kat ubing paymot ni nanang. Ubing katikas jayan. Nasuro ko na 50 titawan na. Nagsikog pa'y laang. Bakit? Aging ka nga adda binulan ti babae. Adda pa'y posibilidad na nagsikog. Kan balumot ni nanang. Basta masurunak. Jak amo ti sawag. May stress akroy. Garang ganjang magayam di katugang ang manakaw. Awan mat binakatan kan ayat tatang. Una nga nagpasikog pa lang mak. Bakbakitan. Awan da kas na tatang. Kan nagayatan na mat dayjay. Awan pailat anak ni Diana nga anak na. Nga may sukat tinagsikugan. Maadlan kaming tulat na iti anak, tatang. Sana na ita ti puntaw. Jay kinagatal ti katugangam ti bagbagak. Bakitan ang nagpasikaw. Nasakit tinagamyaw ta nagtinag iti sabali ni nanang. Amok atatang, kurso na dayaw ni katugangak. Pakpakawan mo ta. No agaramak,
tay ubing. Sana tay bakbaketanan. Ubing paimat ni nanang. 50 na lang. Bakit ti kas tatawan? Ti mako na nga ubing. Kat dagitay agtawan iti 25 nga agpababa. At damat punto ni tatang iti imbaganakan karoy. Punumot ngamin, imbes sa siya kumatag sikog, ngam saan tayo sumutan tinagsikog. Amok, asakit lang tinakam ni tatang na jay. Tanauna anda. Madlaw nga may nakursunada na ninanang mo. Anya? Akin sana bali. Damat mako na anobyo na. Takdiran ng sama ti sikog ni nanang. Tsaka mo Ay, masurunak. Anyalat ibaga dagiti taon ngay no maamwanda masikog ni nanang. Akit bay am ti saun dagiti tao Tinapatag. Takdiran ti nobyo ni nanang ti sikog na. Madlawan ti tiyan yo, nanang. Anyat plano yung itinobyo yung ngay. Di ka agkasar. Ay, ori saan ang ti selebrasyon. Basta agkasar kayo. Agabrod pa ni Jerry, anak ko. Dandanin ti flight na. Intun agbakasyon, isunto, ti panagkasarmi. Kaagkasar kayo pa nga umunaan, nanang. Tapnawan pa kasarsaritaan nyo. Ay, awan baby, ang kunuan niya man ti ibaga ti tao kanyak. Saan mo't nga isuda ti mang pakpakan kanyak? Ken, sa anak, apa-apektaran kadakwana. Nanang? Kuna ni Jerry, intun agbakasyon ka no, sa kamintog kasar. Ni Jerry ati masurot, ta isukat nga rod ti lalaki. Nanang, lalaki timpas ngayo. Wen, anak ko. Nika, anyat sangitan nyo ngay. Di ka sangit at kan anak yu pailaan. Kasano aja kag sangit. Katimawag ni Jerry. Agawawis kit din, tiawanan bain. Ha? Apay, anyat yaw awis na, nanang. Kasar na Ha? Kunak man no da kayo ti kasar na. Ulbod gayam day di lalaki. Manangal lilaw. Kalpasan na sinikugan na. Pinagtalikudan na ko na. Ay, nala, baybayan nyo no di na kayo kaya. Di yun ikamat ti bagiyukan ko na, takababain. Ure ko man no saan nga ubing ngamda kayo. Hanggang kasanod nga iti anak mi. No kayat yo, ampunan mintimpas ngayon, nanang. Ha? Mayat kayo? Ipampun nyo ti anak yo kada kami nga agasawa? Lakay, pasensya kan no jak na yo man adagos kan kada itoy. Apay no ampunan tati impas ngay ni nanang. Naibagakan ko na daytan. Ay kayat ko Ang naimbag no umanugot ni nanang. Kat ay wag Naku na naman panunutan na pa'y nga umuna. Ngam patsat nga umanugot mo't laday chay. Ay kat eksakto naawan pa'y mo't anak ta. Barang no iti panangampun ta kat maadaan tamutan iti anak. Ay na, sapay la ko mga rodroy. Sa bagay, awan sabsabali iti ampunan ta. Tamis mo akabsat ko, Roy. Ampunan nyo nga rudin timpas ngay ko. Ta tinalikudanan ni Jerry ti anak na kanya. Jakon makontak ti awanan pain a lalaki. Ay, agyaman nga rod nanang sana bale. Awan mo't sabsabali. Mismo akabsat ko ti ibilang mga anak kan ni Roy. Ay kaawan kan sumre ka kiti trabaho anak ko. Jak masango ti agaw awir. Anya trabaho ti sir kanyo ngay. Para luto iti may sa beer house. Ket amangan no agistiinak iti pagtrabaho. Awan ka lipay, Jana, bakit? Saan ka pa masikog? Ay, awampay mo. Adaman binulan kon. Kasangsangput na. Kasta Hala. Di ta mapukawan iti namnama bakit? Dumteng tulat ta. Saan pa'y siguro nga ita? Ay, wana. Sana bale. Adda ni baby aliwliwata. Kabayatan ti panangururay ta iti anak ta nga agtao da mismo kadata. Uon bakit? Okay.
kumusta ka numot ni nanang iti ayan ti trabaho na? Di mo't agaw awid ay. Agawid to kanumain to no may alawas. Anda ka no makadwa ng agawid. Ha? Sino ka nungay? Diyan mo di na mo imbaga. Maamuan yun to, kuna na mo ilaan. Adda kadwa kasi mangpet, anak ko. Joel, iso ni Jana nga anak ko. Naimbag na oras mo, Jana. Kastamad. Ala, sumrag kayo. Sige tayo nakitaan tayo lutlutwag. Sino di kadwa ni nanang simbang pait yan ha? Tsaka mo masurunak manan no kastoy laang. Ha? Apay manan aya bakit? Atapok nga ang mga nonobyo naman nanday chay. Anya? Ay kat awan dakas na. Basta barulakit di. Oray pa'y baro, masurunak. Saan sa matatrabaho ti ginagara ni nanang ijinapanan na? Relax. Di ka agong unget. Aw-awatam latan ni nanang. Ubing pa'y ngamin. Ubing nga, bakbakitanon. Nasuro ko na 50 nang makinobyo pa'y lang amin. Sana nadidigra iti nakasikugan kwa na. Bumakutan ni nanang saan ngagnak-nakam. Di mo pala sigurado no nobyo na dayjay wano saan. Ay na, saan na basta isang putiti balay no saan na nobyo. Nobyo na dayjay. Kunak tupay kat. Nagparik na kanya ka nobyo yu ti lalaki akadwayo si mangput nanang. Ay na anak ko, maawatan na ko ma. Kasapulak mo't atikad kadwa. Tikat ako nainay ko. Okay lang ko man, no saan manan nga ubing di nobyo yo. Maditi lakay, tamabiit amatay Jana. May mayat day ubing tanapaot pa iti panagbiag na. Ay, no siya kamay sa uray saanan. Di kayon makiasawa. Sinahan nyo kay din na dyan lalaki. Ay sana mabalin anak ko. Ngamin, masikuga kon. Anya, apay nagpasikog kayo manan. Ay, tiyamo ka ka awanan. Ta, bumakita ka nga ruday. Nang adamo manay. Ang sana balay anak ko. Sana kon nga itarayan ni Joel. Tatderan nan tisikog ko. Unay kayong matan. Diyak pa'y lang nagsiksikog. Nga masikog kay manan. Jana, bumuludak man iti kwartam anak ko. Ne, pangusaran nyo iti kwarta nanang. Ay, surutok ko man ni Joel ijay lugar da. Imblak nak mo't ngaminan. Jakon makuntakan ako. Apay, nagapa kayo aya? San mat? Ngam ko na nga agawi di jay lugar da. Tayaban na dagiti dadakkel na tadumanundan. Ang gamawan mo ten. Sapay, dakkel agatad jay inala na kwarta. Nasuro ka 20,000 pesos. Anya! Anya nga di husto jay kunak. Pinanawan na kayo man ng tinobyo yo. Ngalan anak ko. Ikan nakiti kwarta ta surutok ni Joel. Pangasim. Anya turong apan nyo si mangput nanang. Ala, sumrag kay mampay. Kumusta tilakad yo? Inalilaw nagdayjaya Joel. Ada mo gayam asawa kan anak na. Kinsan lagaya masyakti sinikugan na. Talo kami sinikugan na. Ay na, diyak kayatin tagsaw nanang. Tamangan numasakitan kayo laan. Iso sige, isangit ulatan. Anya ngay, panusan nyo Natangken mga minti ulo yo. Nabayag mo't basitan nga gandang lata dyan apay nga ta, adita mo't lamad daanan ni ti anak. Ay, wen nga rod alakay. Diyak man amo no apay. Apay no agpakita talangan ni ti doktor bakay. Agpa-check up ta, tapno amo ta ti rumbang nga aramidin ta. Babae timpas ngayon nanang. Itata nakapas ngay kayon. Kaya't yung kadi nga ipaampun manan kada kami timpas ngayon.
Apahay, kaya't yu aya nga ampunan manen timpas ngay ko, anak ko. Wen atan nagpa-check up kami iti asawa kat ay siyak gayam ta da diferensya na. Iso adi ka maadan iti anak nanang. Anya? Iso ano kayat yu? Ampunan min timpas ngayon manon. Tapno babae kan lalaki ti anak mi kan ni Roy. Ay kat, ay da kayong anak ko. Basta di yu baybayan idaa. No bilang tawa nakton. Sana bale, ta kabayatan na napigsaak pa'y. Tulungan ka, amang padakkel kadakwada anak ko. Ay na, agyaman ak nanang. Kat pasensya kayon no nakangag kayo kanya kitag kakasakita sarita iti kalabas. Ala, lipate munda kita anak ko. Mabainak lang amin. Kat agyaman ak. Time pa ayanda kami iti ampunan mi iti manugang yun nanang. Malala. Basta aywanan nyo ana imbag dagita addim, nga agbalin nga anak yun. Papadaman na George, nagdakkel man tabag maun. Agpasyara kiti lugar da jay na nobyak nanang. Da, kanayon kala mapanidjay, aggas-gastos kalaang. Agasam, tunggal mapan ka ijay, gumatang ka iti isang put mo amakmakan. Kababain mo ti sumungan gawan pasalubong ananang. Napay no, ibagamitin no, biyam. Tay sumut ti umay agpasyar dito'y balay. Kantap no isumut ti mangisang put iti pasalubong. Mabain pa lang nga umay dito balay. Na, anya ko mabot ti pagbainan na ngay. Unaw, ikuyog nakmat ijay lugar da anak ka. Tapno makitak mo ti lugar da. Ha? Kaya tiyo ayan nanang. Ay kakayat ko ano ikuyog nak. Alangar nanang. Agrubat kayon, tay surot kayo iji lugar tinobyak. Pasensyaan yun to'y balay minana. Kalkalapaw laeng ta marigrigat kami mo't ngamin. Padayo magayam ti mapagna. No amok lakas to'y ti kaadayo to'y lugar yaw jak simuraut ken ni George. Mayat ket dia, tapno ada eksersasyon nanang. Pasensya kayo nana. Nabannog kayon. Ay, huwag nga raw. Awan pa'y gayam kaaruba yu ditoy. Adadwa kaaruba mi nana. Dagi jay ba no? Oh, jay maysa, ada ijay abanda. Katimot maysa, ijay abanda. Ha? Dagi tati kaaruba yaw. Nagadayo mait. Talaga kastoy dito'y nanang. Basta makitam ti balay ti kalugaram, karuba mon. Anya? Agawid tan San George. Umyan kayo anana. Awan lugan nga agpaili. Tamaluman. Pati tricycle awanan. Anya? Nukasanaw ti kinakurapay ta. Nakurkurapay magayam ti pamilya tinubyam. Hay, pagturugan tangay dito'y anak kaw. Ginalusan da tay basit asilid a pagturturugak na umayak dito'y. Isukano ti pagturugan niyaw. Nagpudot pa'y. Awan electric fandaya. Awan nanang. Ayan na aya, ti bagbagam masilid. Dadya man o. Ti basit asilid ijay. Silid aya mo day ta anak ko. Ulis matididing na. Tangiwat yun nanang. Ang mga numbang da kayo, kababain. Ay, Nala, agi na kayon. Ta madamdama lang, agi da sardan. Mangantay ton. Kabagays, kumusta nga iti panagpasyar mo di balay ti agbali na manugang mao? ha? Law-lawan ko anapan ijay. Ha? Taapay nga kabagis susima. Nagadayaw ti mapagna. Ken nagbasit di balay da. Nagpudot pa'y awan electric fanda ka ba guys? Anya? Ay katanya nga raw, talaga akasta kabagays.
Pada mas siguro ida anak ko rapay Ay na, no kasano ti kinakurapay tayo, nakarkaro da pa'y kabagay. Ha? Tsak maulit ti mapan ijay. Ket kasanaw no agkasardan tao, kapilita na mapan ka ijay kabagay. Dahaw! Awan day ta kasar-kasar kabagay. Adayaw ang mapasamak day ta. Nanang, ikasar ko ni Jane. Kaya't min ti maaddaan iti anak. Ket mabalin nyo may ti maadaan iti anak nga uraysan kayo nga agkasar, George. May mayat matlang ano agkasar kami nanang. Ay na, sanay. Narigat ti maitalay anak ka. Narigat ti agdardarasudaws. Ay amon ta kasar. Tapno nalaka kayong tungag sina no agapa kayaw. Saan kami ngagsina ko ni Jane nanang? Agin inayat kami ngamin iti kasta unay. Kasta pa'y lati sa itaa. Tadamdamo yu pa'y laang. Nga magpinustata into nagbaybayag. Kanayon taon ti panagapayaw. Sanin akas iti sigod ti kinasweet yaw. Kita man di kapsa maw. Iti damaw. Nakalala iluda iti tunggal maysa. Nga may di agbaybayag. Kanayon na inti panagapada. Sabali kami ko ni Jane nanang. Yay basta. Di kay pa'y lagkasar. Ag pinaliiw kayo pa'y anaimbag iti ugalay. Jane, ilimod talangan ti panagkasarta tapno makapagsimpatan. Talaga adin na kaya tinam, George. Mababain akong dito'y balayo. Saan ani nanang ti makalapad iti panaginayat ta? Agkasartan, siyak ti makamoy ti amin. George, Saan ka kumaapa-apektar ka ni nanang ko? Kas Jane nalay ti damo. Ngampat siya ngayon ton agbaybayag. Maawat na kang tumot lang kas manugang na. Uncle, nakayon to ti may nga alaan mi aninong mi inton agkasar kami iti nobyak. Ay, ketuin Ay, saan sama kaya ti inam ngagkasar kayo iti nobyam kaanakan? Ilimod mi ti panagkasar mi, uncle. Aniya? Ay, tanda kayo na ita, abaraw. No, talaga nga inayat kayo iti nobyam. Dala, ilaban yaw ti ayan-ayat yaw. Di kay paapektar iti inam. Unangkol, isungag sagana kayo. Tay ti mabiit, ikasar kon ni Jane. Nalpasan ti kasarta, Jane. Kat nakaragrag sa kakiunay. oray siya, George. Katagyaman na tauray din nakayat ti ina maparaken ka. Inlaban mo latta ti ayan-ayat ta. Agyaman akmat kan ka. Tauray kastya ni nanang ko. Kat saan ka anaupay kanyak. Anya ko mati pa kaupayak nga eh. Kat love na love ka nga rod. No, kat kasano? Agnag tangarudan ni di balay me. Ninanang ti pampanunutek. Amangan no di na kayat ti kaadak ije balayo. Saan? Siyak ti makamukin ka, Jane. Agsinan tumula na gijay kabagay. Sabali ti kayat ka ungay kasar ni George. Ay na, limon panunutan ti kasta ka bagays. Ngamain, nalpasan ti kasar na iti doa. Iso nga awate mo ni Jane kas manugang. Anya! Anya mo day tangay bagpagamak kabagays. Anya kasar? Kasano ko ma ang makapagkasar da. Kaidya mo pinalubusan ni George ang mangikasar itinubya na. Nag-secret marriage na kabagays. Katsakti may sa aninong da. Anya! Iti kunam nasaya at tinaramid mo, George! Di pa nangilimod mo iti kasaryo ko ni Jane. Pasensya kayo, nojak na yuman ti amin, nanang. Amok nga. Amo magaya, madyak kaya! Nga maapay, ngayon kasar mo lang na tinubyam, Ay, ayatak ni Jane, nanang. Ha? Di nakasarsarita iti makatawan! Nanang, mabit lang. Nanang, mangantayon, tanakadasara kon.
Di na kasasarita! Ha? Panawan na dito. Mga anak tao inton mabisina. Sige nga, Rod. Nanang. George, kagura na ta ni Nanang. Nakamisuot. Kanayon nga agdabog. Gagangay la siguro ti kasdyaadjar na, tanabiglang amin. Iparupan na launay ti di na panangayat kanya kas manugang na, George. Iswa, nasa isayat siguro no lumasintan iti pagnaidan. Kaasim at ti inak ano panawan tadi ti balay. Bakit ti inak? Kasapulan na ti kadwa. George, Di ka matanagan. Tagbalbali tumot lang ni nanang. Patsik ang maawat na kan tumot lang ang manugang na. George, kaya't mau ti agbalin a personal driver. Ha? Ada ayan na. Asinaw ti agkasapulan iti driver. Tay customer ko aser serbisak idi iti manicure ijay ilay ni Ma'am Vina. Oh, mano kanungay ti sweldo. Dakdakela ti sweldo iti ayan na ngam ti panag-construction mau. Iso na laeng ta single mate ti sapsapulan na a driver. Ay, sa anak nga ro da mabalin ananang. Sa anak mo na baro. Sayang ti sweldo. Medyo dakkel ken nasingput dayjay. Saan ana imot? Kasta ayan na lang. Ang sa anak mo na single. Yilibak mo tapno maawat ka. Anya? Inrekomenda ka ngamin kenkwana. Ket kunana amapan kakanaw ijay balayda. Kuyugan ka. Anya? Alan, siyak ti makaamaw. Basta ipakam single ka, wine. Mamati adagos dayjay. Taag talag unay kanya. Ha? Agaplaya ka driver, Jane. May mayat ti kasta trabaho, ta nalakla ka. Nagrigat tag construction. ay kat si ka Ay, buwan nga Rod, nadagsin at trabaho ti makikonstruksyon. Maininitan ka pa'y. Kabaalak matkatli, ngam nalakaak ang mabanog. Nang runa no napudot nga agkiwar ti simento. Mala, agan anos ka, George. Di ka madanagan. Tatulungan ka nga agtrabaho. Agsapulak mo't iti panggada. Saanen? Agtagibalay kalatan, tasyak ti mangged para iti pagbiag tayo kadananang. Good morning, ma'am. Good morning to. Si kaji aplikante nga driver. Well, ma'am. Wan, Ma'am Vina. Iso ni George nga anak ko. Baro ka pa lang. Well, ma'am. Awanti nobiam. Awan apulos, ma'am. Single tuy anak ko. Ay, sige nga Rod. You are hired, George. Yo, bakit dinawat ka dagaw sa anak ko? Naku, naktumo ngamin ken ka. Ti pagsidda awak, apaya masapol a single ti alaan na driver na. Kadi na siguro kayat ate adda sawsawir na. May mayat ngamin ti baraw at trabahador. Tanawaya iti anyaman nga oras. Balasang sapay mat ni Ma'am Vina, nanang. Wine, bakit nabalasang? Ay, awan siguro agarum Ta saan panaguyaw ang awan mo piman itsura na. Ha? Ngam, no ag-practical ti may sa alalaki akit arbon na ni Ma'am Vina. Ta, baknag. Nanang. Kahit kasanaw, magrugikan ngag trabaho inton bigat anak ko. Iso masapa ka nga ginana. Tapno masapa ka makariing inton bigat. Nayon aktis wildom, George. Dito, tinayon na. Ha? Kontento ako ni ti sweldok, ma'am. Oray, di mo nayunan. Ay, basta nayonak. Magus-gustuak nga mente serbisyong. Madlaw nga nasingpat ka nga buwaro. Apay nga hang ka nga mga sawa. Ha? Ay, kwa? Mababain ka nga ag-araman niya. Kwa? No,
No kayat mo ti gumain awati biyag na siyak ti aramam. Ah, Iso nga single ti birbiro kak nga driver. Takayat ko nga min ti ako madan iti boyfriend. ha, Nayunak pa ti si Wildo datoy. Sa balimanan nga nayon datoy. kwa, Kaslakan niya nga minti type ko nga lalaki. Nasingpat kan man nagbabain. Kan siyempre kat pugi. kwa, Aywan, ada itat ko nga bag. Itad mo to kanina ng monya. Dua nga bag dayjay. Nginginan pay. Ay na, ay nagpinta si na bagda ito'y anak ko. Dua may. Kukwak da ito'y dua. zagay sa kayo ko ni Jane nanang. Ha? Ikampay laang ni Jen. Kutsyak sama tinangtudan ni Vina iti daytaw. Tangiwat yun nanang. Amangan numangag na kayo ni Jane. Di uray man, mayat kit di atap no masakitan, Ha? kat pumanawain. Saan nanang? Amoy mo nga ay ayatok ti asawak. Ang kasanun ngay, no agayat ni Vina kin ka, anak ka, Ha? Apay, nukas taman bilang sa andak alapdan nga agbabae, nanang. Apay kumaalapdan ka ngay. Okay lang, basta mapera. Anya? Ulit naman dyan yung bagham, George. Kunak, naparabor ka kanyak. Isa natin nagtiriknak kan Vina. Ay, agpaiso. Oh, thank you. Nauray ko matlangan data nga ibalikas mo. Vina, no bilang laeng, adda ka di pa nakaitarikin ka? Kat siyempre nabayagan nga orayak nga araman nak. Ha? Ay, no kasta, data nga rudan, Vina. Kat uwan no kayat mo agkasartan nga dagos. Ay kwa, ay saan pa ya? Agkasartan taw, kalpasan ti duawon no talo atawin. Kabagis susima. Ada nangig ko adamag. May papan kan ni George kan tibos na. Anya ada magkabagays. Pudno ay chicks kanon ni George jay bus na. Chismoso kung chismosa mo dagita at tao. Anya ko matibibiyang da iti anak ko, kasaan mo nga isuda ti mang pakpakan kenkwana. Dagitila ko mabiyag da, ti pakibiyangan da. Manakibiyang mo dagita at tao. Pudnon sama at kabagis. Ta nakitak ida iti na minsan ida ilay. Naglailo da magmangan iti may sa restaurant. Adan sabot kagpaiso relasyon da kabagis ha. Kag, anya ko maitan o pudno man. Anya, ay saos. At ipaamjay anak mo kabagis da ada asawa na. Kasano dumamuan ni Jane ti amin. Kano maamuan na ka makamaw no gumura. Pumanaw kasta ti kayat na. Ay pangasim kabagis. Di mo konsensyen ti aramid ti anak mo. Anawaem tamaday ti kasjay. Ay, iso ti agdesisyon iti dayta kabagays. Awan bibiyang ko ti dayta. At dan nakam jay kaanakam, iso abay-bayam. Anya? Mabalin ti umutang, binabalasang ko. Kat uwan na. Mano ti utangan niyo aya. Ay, 5,000 kuma no adda. O sige nana, mabit lang nga ron taalak diya kwarta. Nagapwa manayin si Kachin. Imbis nga dalos ka dito'y balay, pumanasyar ka may. Sano sumangpit ka, ima-ima ka may, ta sumangpit. Awan pa'y mayam ang pagmumu dito'y balay. Ha? Kwa, napanak namin nagsapul iti pagsayaatan nanang. Pagsayatan nga. Awan mo insang po mo a pagsayatan. Naimbag pa'y ti dadto mga asawa, ta matultulungan da ti asawa da.
Di da ipanamnama amin iti asawa da lalaki iti magastos iti balay. Bareng makasapulakton iti panggadak nanang. Ha? Kanod to pa'y ngay. Awan latam mukaw, Jane! Itulod kan nga ag-awid, George. Ha? Ay, saanan? Mataktak ka lang, Vina. Apay aya nga di mo kayat nga mapanak ije balayo. Ay, kuha, sana kasta. Diyak lang amin kayat na mabannog ka. Kayat ko kumamatag pasyar ije balayo. Kababain ngamin, Vina. Basit, ti palay may. Anya ko manubasit. Ayos lang deta. Kayat ko lang matag pasyar. Basta saan pa lang nga ita, please. Addan tulad taal daw apa nang ipasyar ko ken ka balay mi. Nay, ada ka mo gaya mo na nakaw. Awan inten ni Vina kanya. Awan mat na lang. Ay, kunak no adaman inted na abagkaon. Dadan, Ha? ada tao. Sino nga taday ta? Inkay kitaan na ng tagpulisak. Hello, Nana! Vina! Naklat kayo niya. Hanyo nga namnaman tayo, Michael. Ay, Sinurot ko itinalimod ni George. Ito'y matgayam ti balayo. Ni, adamot gan sa kaili yun, nanang. Pastor kanyo, ay, sige, sumrek ka, Vina. Jane, rumwar ka pailaeng. Ay, kwa, kagayam gumatang iti merienda man. Wala nanang. Anya merienda? Kwa, pizza, wano burger, wano siopaw. Ha? Awan mo ti Jay store ti kasta nanang. Ay, ka mapan kay Jay Ili, Sige nga rod nanang. Tagpakuyo ka ni George. George lakay! Mapantapay lang yung Jay Ili. Inta gumatang iti merienda. Nay, katangiwat na ito'y abapain. Masadutak mo na rumor bakit? Ha? Vina? Ay, mabit man lang. Sino dito nga babae? Apay nga bakit tawag mo kanya na, George? Asawa nak ni George, manang. Haniya? Ulbod ka matgayam nga lalaki! Vina? Sorry. May sakamat nga bakit? Anay ko, habay nga agsipat ka ngay, Vina. Ulbod kayo nga duwa! Ita kayo malangan! Apay, sino day Jay George? Apay at tinungpa na kayo kan ni nanang. Kuha, awan. Adan sa bagbagtit na. Yaklaim pagaro pa may turid naggaya maliputan, George. Sorry, Jane, bakit? Nailaw anak. Hanggang sa nabali. Jack inayat da jay. Kan nagsina kamin. Pakawanin na ka din Sorry, Jane, bakit? Promise, sana na maulit na jay. Nasisira pa lang amin iti kwarta na, bakit? Sorry. Agabrod ka, kunam, Jane. Wen nanang, nabayagan nga in pagnak ti papeles ko para abroad. Katagyaman ta-aprobadon ti amin. Ay, Jack amaw nag-apply kagayam balasang ka. Agabrod ka mo gayamain. Hello, Jane, balasang kaw. Kumusta ka ditan ngay? Mayat mo't nanang. Naawat yung ka din ti pawit ko? Wan, Jane, kat ay na. Agyaman ta pinawitan nak iti kwartak. Wan, sabali ti kwartayo. Sabali mo't ka ni George, nanang. Ay, thank you, balasang kaw. Ay, pasensya kan iti impakpakitak ken ka iti kalabas. Sorry, balasang kaw, Awan day jay nanang.
Di yung panunutan dayjay. Linipat kun. Ay na, agyaman anak ko. Nagsingpo ka mo gayam amanugang. Saan ka pa'y anaimaw? Agyaman no maapresyaryo ti maararamida kada kayo nanang. Aywan gayam. Rugyan mo tin ni George nga ipag na ti papeles na. Taumay mo tin dito'y abroad. Tadwa kami namang gud dito'y nanang. Ha? Kastaya? Ade, panawan da kun ditoy. Ay, awan ka dua kun Sana bale, tadamot cellphone na kontak tayo nanang. Kanayon da kayo to apawitan iti kwartayo nanang. Ay, ay naapaw. Agyaman na ka talaga, balasang kaw. Tatang, yamamok tinobyak ni Christine. Naimbang nga orasyo, tata. Ay, kastamay, balasang ka. Kaano pa yan nagayan ayat kayaw? Nabayagan na tatang, hindi pa na napanatawin. Aya, sa italayam amom kanyak to'y nobyam anak ka. Ay, mabayin pa'y ngamin ngagpakita ni Christine kada kayo tatang. Saan pa'y nakasagana idi? Gamita, mabalinain. Mabayin ka no ngamin kada kayo tatang. Yes, taya. Ay na. Awan tirong mga pagbainam balasang kaw ta nanumo kami laeng. Oray matda kami, tata. Nanomo kami lang. Napobre kami. Ay kat agpapada tayo balasang kaw. Isuadi ka agbabain. Irwam maun ti bagim di ti balay. Kahit kanaw ti planom apanangi kasari ti nobyam rikaw. Jakpayam mo tatang. Kan jakpay sigurado no ikasaro ko ano saan. Nay, apay ngay. Kat madlaw mat na nasingpot ni Christine. Nagagat pay. Nalaing pay gayam ng aglutaw. No ugali, awan makunakan ko na. Talaga nasingpot kan nagagat tatang. Iso na lang saan na napintas tatang? Anya, ay nagloko kan. Inari mo pa lang araw no kasta ti ibagbagam. Nagpintas to pa ginagan na Christine. Ginagan na lang Kinapuno na siyak ti agmadmadi amang niyam amo ka na kayo na mabainak. Apay, ibain mo di nobyam? Apay nga ron nga inaram mo no kastamot lagayam. Saan kumot nga inaram ka tatang? Anya? Kasano nga ron anadan kayo ti relasyon no di mo inaram? Isaw, tinangaram kan ka, kasta. Kwa? Kasla kastan sa tatang. Ta nabartek kami nga minidi kat nailawan kami. Ang ti malagip ko. Kasla sinulisog nak idinabartek kami. Kasinsin ngamin ti barkadak. Isa nagsasango kami idi anaginom. Anya? So nga alanganan nakpay kan kwa na tatang. Jakpay sure no ikasar ko ano saan. Ay no kastamat lang agal alanganin ka. Nasaysaya at no agsina kayaw. Narigat mo't mangnamnamay ti awan. Kan amangan no masikugan. Kasi may. Kasla maikawa akmat no sinaakon tatang. Taadamat na nagkaduan may. Sa bagay, nalakalang ayatem ni Christine ta nagagayt kan nasingpayt. Masursurom tung ayaten Kabagays, nagapuak ijay palayo. At damot babae anadanon ko ijay. Nubya ka no ni Rico. Ay wain kabagays. Nang isang part iti asawaan na. Ang dinapaymat kayat nga ikasar. Anya, apay kanungay. Inyawid na nga ron. Alangan nga agdenadan adida pa'y nagkasar. Jakman amaw iti dadya ka anakam kabagays. Saan kanupay nga min asyur? Saan asyur nga? Saan asyur labna wano saan? Taga po kanulang iti arak isa nagkinaawatan da. Anya, nadlaw ko ang nagagat. Tagdaldalos ijay balayo itay. Kan naglabapay. Ay wain, talagaan nagagat da jay. Kan nasingpay. Swerte ni Rico, dahil tim asawa na.
Nalaing pa ikat ngagluto Ay na, di na pa'y ikasar. Anya pa'y ti sa pulon na itiday jay ngay. Jak manamoy ti dadya rikaw. Alanganin ka na ta saan anapintas tinobya na. Ay na, an-anwam ta na pintas no sadot mat kentang set. Ugali ti numero 1 akitaan na saan arupa. Ibagam tuman na itakin kwa na kabagays. Barang sikat ti denggen na. Nakaamamwamat iti day di anubiyang pare. Ha? Kwa pare. Kasinsin ti may sa abarkanak. Nakaskas daw lang pare. Naimbag man tak kinayat mo day jay. Katsigod mo't apang beauty queen ter armam. Nagpipintas amin nga ex mo. Ha? Pangasim pare. Di nakantyawan. Tamang ano pumulot tila payag ko kat anyapay tim aramid ko ken ka. Ne? Saan mo't pare? Ibagpagak lang mo't. Agpungtot ka man na dagosan. Ala, panawan nak dito yun. Nawan nasaya at nga ibagam. Papanam, Christine. Inak man isursod dato inangkat ko nga sabwa, Rico. Iso pa iti maganan siya. Anya? Sino ti akin saba? Apay, adan aya am-amom di ti lugar may. Katadan, Siyak pa'y matik ko na. Nalaingak nga makipulapul iti tao. Iso nga doon tinamam mo kiti lugar yo. Nga ready nak inyam-am mo. Siya ko natin nakiamam mo kanya da. Anya? Nay kamutan. Kunak mo't andi ka rumrumwar di ti balay. Apay aya nga paritan nak nga rumwar. Maburi nga nga rod matituy. Di kan mapanaglakaw. Kababain no makitkita da ka di tarwar. Uray ko maano di daan mo anobya ka. Apay aya kasta ka matriko. Ibain nak samat ka nagiti kakalugaran kan kakabagyam itoy. Tamanipod adda ta itoy kat hanak ngayon niya maamu kanya da. No adda umay itoy bala kat damdamaganda no asinuak. Ngam ibagbagam lang tinagan ko. Hamumot ibaga nga nubyanak. Ha? Ay na, maamuan dan tumot lang Basta di ka rumwar. Basit matlat maganan siyam dita. Di kan agisorsor itila ko masaba. Agtalinad ka lang niti balay. Bayam asyak ti agtrabaho. Kano ngay nga ikasar mo tinubyam, Rico? Jak payamonte. Ikasar mo kit din, tanay. Agdandan na kayon. Sagot ko ti may sa ababoy no agkasar kayon. Ha? Saan kami pa yan nakasagana, ante? Amuan mi pa yan ay mbag ti ugali ti tunggal maysa. Ay nari ikaw, no siyak. Makunak anagasat ka kin ni Christine. Tanagagut ken nasingput. Para makita no saan nga agbaliw, ante. Amangan no italaang na ita. Ta siyempre, nabiit kami pa ilang. Isa narigat ti agdarasudos nga agkasar, ta narigat ti mailawan. Apay, anyat gagaram. Apay akaslad da kayat mo nga ibaga kabagays. Diyang arod amaw no kasano nga ibagak dahi tao. Mabainak nga may. Anya day taaya, ibagam tapno amok. Ada ka di problema. Awan problema, kabagays. Adala kayat kong ay pudnaw. Ang mabainak sa. Mapmapanan ti oras. Ado pa'y ti aramideg kabagays. Ibagamon no anya day ta. Di naktaktakon. Adda ngamin inarem ko abalasang iji ilay. Kat inaklon na. Iso nga adda nobya. Ha? Kaya't yo ay mga sawak manan kabagays. Nikat sikat ti agdesisyon iti dayta sana da kamay. No anya ti pakaragsakam nga aramideng, suportaran da ka. Nakaamamwam iti dayta babae ngay. Sigaw da waitress iti inuman. Ngam di inaklonak, imbagak nga gikato ni Jai. Nasingput lakit day. Ay uwan kabagays, nasingput may ken napintas. Iso na lang ta ubing sa una may dilig kanya. Apay manot tawon na aya. 23 lang kabagays. Anya? Ay kat paliiwam pa'y anaimbaga. No talaga mo't ngay ay atin na ka.
tamangan mo't no ti pensyon mula ang ti almanan na ken ka. Saan mat kadya kasta ni Alicia kabagays? Mariknak mat nga ay ayatin nak. Ala no siya kawan problema, tabalo ka mo't. Ken kasapulam mo't ti kadkadwa. Iso ang maawatan ka, kabagays. O anya, ready kan, Alicia? Agawid ta ni balay, tayam mo kay ti anak ka. Kwa, kaya't nakngataparakan ka, Fidel? Ay, katuan awan mo't maramidan na no, kaya't kumanan ti mga sawa. Kaniyam mo kamot lang kadagiti kakabagyak. Nasisingpot matla ka di dagiti kakabagyam, Fidel? Una, nasisingpot ti pulime. Iso nga awan rumba nga pagdanaga, Malaysia. O anya, sumurot ka kanya? Wanan Fidel. Sikat ti makaam mo. Nagpintas mo tang tinsang putyo anubya yo tatang. Kasano ang napasungbat yo na dyan? Kan madlaw nga ubing pay. Minor di edad samot tatang. Nay, saan mo't Si kamit. 23 naan. Aya, kaubingan na pala tikas ta atawon tatang. Ang kasano akinayat na kayo dayjay? Saan nga amin nga ubing ken napintas? Ket guwapo ken ubing ti kayat da. Adabat latta dagitay lalakay ti type da. Ket maysa ni Alicia kadagita. Wen angem. Ore, saan kayo ng mga sawa? Talakay kayon. Apay, di mo kayat ang mga sawa akmanan, anak ka. Kasapulak mo tikad kadwa, tanay, lakaya kaon. Oh, naimbag no saan na kayo alukon na dyan? Ang mga no pagsangitan na kayo lang. Saan? Dakkel, ti panagtalag ka o kanya Alicia. Di naktulok ko na dyan, tada nagkinarian may. Ni patay lang, ti mamagsina ka na kami. Kababain. Uray ko maano, bakit ti asawaan niyo? Saan mo? Kasla apo ko yung tinobya yo. Di kayo mabain. Sigurado nga na masao ti tao ka na kayo. Uray anyat ibagbagadan Tinapatag, agin inayat kami kanya Alicia. Planok nga rodan nga ikalay sa. Anya? Anya kayo matandatang. Diyak pala nagkasar, agkasar kayo manan. Pauna undak pa yung Ay kat anyat kukuam ngay. Ikasar mong aminan a Genobia. Sige, pagbigyan ka anak ka. Paunain ka nga agkasar. Basta di mo ibaybayag tanay. Kaya't mintiag simpay tinobya. Ay, awan! Inatiw na kan ni tatang mo, ikaw. Napimpintas ka no ubing nga dayo Genobia nangam Genobiam. Ha? Ay, alisto ka ni tatang mo ngamsikan. Nalalayang sa mga garam ngamsika. Agtar na kayo manmat nana. Nagsasaw kayo. Kunamot lang napadas yun tinakinobyo. Awan nga minti mailawan nga agaram kada kayo. Takasano, dahi talag sipsipot itipadayo at tao tiyar aramidon nyo. Madama na boyfriend ko hindi angam sininaak ta nagsadumat. Orag bakbakat aklat na balasang ano kas jay ti masawak. Oo, intarayan da kakit di Samat Agad kano nga ti kasarmaw. Di mo ko nangaunaan nakapay ni tatang mo nga kasar. Awan bibiyang nyo. Talaga abilibak ka ni tatang mo. Nagpintas jay jiip na. Adayo mga itarayan na jay nubiam. Ay awan. Naalalibtak gayam ni Fidel ngam si Kare ikaw. Masurunak iti dadya bakit dalya. Nalay ngagkantyaw kat nabakitan mo't lang aro da balasang. Nasakit nga min tinakam dayjekan ka. Tasabali tinar mo. Ha? Kursunada na ka nga min dayjay pare. Aya. Ay, oray pa nga taisuntag may sa babae di tilubong. Jak tututupan. Bakbakitan. Adayaw ngay naunang siyak. Kung didilaw na alas kano tinobyak. Ngam na alas mo't nga adayaw.
Ngam adamat punto na itimbag anakan ka si ka. Agpay sumat alibtak ni tatang mo ngam si ka. Nagpintas namin dyan nobya na. Kaubingan na pa gyam. Ay, saka mo. Armam kit din ni Dalia, tagpada kayo iti ugalay. Di ka di mapikpikun pare. Tagpay sumat ti bagbaga. Kan saan la ada kami kinidalya ti mga ibagbagay ti dayta. Adu kami pare. Nagpintas at talaga di nobya ni tatang. Naka-short pant man ang naging indayon hindi po unti mangga ni Tarubayan. Nagtayag a babae. Nagswertimot ni tatangan. Ta nakajakpat iti kasta kapintas. Reko, mahal. Anyat kit-kitam ita. Itay pala nga da kit-kitam dita. Ha? Awan. Panawan nak dito eh. Kan dinakman awag-awagan iti mahal, Christine. Para lang ka nang iti babak nang dayta. Bak nang taaya kat saan mo? Ni Reko mat. Igaraw naman ang kina kay Gina. Panawan nakit di dito yun. Makauma akit kita ang tarupam. Ha? Good morning, Lakay. Nakaluto ako niti pamigatan tayo. Ay, naagsinatan, Christine. Ala, karireng mo pa ilangam kasta ti bagbagam. Wano, maditireng mo. Adan samot madingan ay tagtagainap mo. Awan, nabayagan na kayat kung ay bagaday takin ka. Saan ako na naragsak iti danam? Apay ngay, punak man no ay ayatan nak. Isungarun ngay na awid nak itoy. Kunam nga agkasartan to. Kun-kunak lang dayta. Anya nga minti basol ko kanyam. No ada man nagbasulak nga adya ka mo, pakawanan na kuma. Awan basul mo. Basta na amiris ko, asaan gaya masikat type ko nga agbali na partner iti agnanayon. Isong agsinatan. Iturod kan iji balayaw. Ala, agimpaki kan, Christine. Anya ka din dahi tangar aramidem, rikaw. Apaya basta sinaamlatan di tao nga awan mo't basol na kan ka. Jak nga rod ay ayatunan. Nag-expire ti panagayat ko kinkwana. Kenjak inayat iti hustaw tatang. Kagud wala nga panagayat ni nariknak iti kinkwana. 1/4 sapay kit di. Ay, inyaw awin mo pala nga rod ni Christine. No kastamot lagayam ti aramidam. Pinangnamnamam iti awan. Basol yo ah. Nagisangput kay pala ngamin iti babae. Ket adayo nga ubing ken napimpintas ngem ni Christine. Kakasiak akan kantyawan da. Ibagbagada an alalimtak kayo ngem siak. Ta napimpintas kano nga dayo ginobya yo ngem ginobyak. Insulto mo't dayta para kanyak ah. Ay, diyak mo ken ka. Sana panunot tinanakman ti kasta. Basta itunog kon nga agawid ni Christine. Nauma akon ken kuana. Ay, sinayang na day dyan ubyan na. Naggagat pa'y mo't nga rod. Wan nga rod ah. Ket niisaw ti para luto mi iji balay. Awanan at aglutaw ta pinagawid na matang. Apay Genobiam ngay, saan nga agluto aya? Basit lati amo na alutwain ka ba guys? Saan nga minanay ruwang agluto-lutaw? Nagagat matlaang agdalaos kan aglaba. Naimbag ano as asikaswan na ka. Wan mait ka ba guys? Pasaray itimplanak mo't iti kapikno kwa ah. Paliiwam ana imbag tanusadot matlaang sinaamlaangun. Ay saan ka ba guys? Nagagait niya Alicia. Kunak nga raw na tulagan tayo kumanti kasarmay. Kat adakan ka dayta kabagis. No disidido kan amang ikasar itinubyam. Makaamu ka kabagis. Adula amin na ita kasar-kasar. Saan na masapul da ita tatang? Ha? Rico, kaanakan, saan tayo ama itod ti pagragsakan ti amam? Iso abaybay-an tayo iti kayat na nga aramidon. Kan may mayat matlaang no agkasarda, ngam ti agnanayon nga agdenada, ngam saan damot ang nagkalaysa. Di kay mabain aya tatang. Nagubing ti asawaan niyo. Awan mo't problema iti dayta anak kaw.
Di yukit di sinaan. Ang mga no jay pensyon nyo ti almanin na. Imposible akayatan na kayo ti ubing kan napintas. No sana gapoy ti kwarta. Ay kat makamukaan niya ti panunutam. Basta siya, desidido akaw na mangikasar kan ni Alicia. Isa tulagan tayo ti kasar may. Adapay mo't sadsadot na. Di payagluto. Manganlat pagaliston na. Agid idalat kukuin na. Nay, kita akabagays, di mo panuynuyan jay nobyam. Isurom nga agtrabaho iti unag ti balay, tapno saan nga agruam. Imbes nga da katulungam, ang mga nusikapay lati mga sikaso kunkwana. Saan mait ka bagays? Aglutluto mo't ni Alicia. Saan lang kami na makitkita ni Ricaw no aglutaw? Fidel, bumangon kan taing-tairwaran kay pension mo. Kuyugin ka. Ni, anyat mapaspasamak ka. Marigata na ngagangs. Itaray na kayo hospital. Mabit na nga ron. Ayabak dyan mo. Ay nakabagis ko ay apay ngayon pan mo batan. Naatake ni tatang iti sakit na iti puso, ante. Saan na si Mambo ti biyag na iti ospital? Kasanan nga iti kasarota, Fidel. Imbati nakmatan. Fidel! Itatanay tabo na ni tatang. Di ka pala pumampana, wali siya. Tapalpasan pa iti 40 days na. Wan manong Rico, talaga akas ta ti aramida. Tauray kaskasano, inayat ko matday di tatang mo. Ala, awatan tayo ti amin. Talaga siguro, asaan na kayo tinaikari para iti tunggal maysa. Wan siguro, manong Rico. Ala, mabidlang wan, tayo nakagluto iti pangrabyanta. Aginanakala ang Alicia. Ante, di mo't adamulayo ang mais. Nagbungan? Gumatangak man ante. Ilutok man, takanan mi kan ni Alicia. Paborito na ngamin ti mais kag. Lukas ta, saan pa'y anagawid ni Alicia ije lugar da? At dapay la ije balayaw. Wen ante, talipasin na pa iti 40 days ni tatang sa agawid. Ha, kasta aya. Di dudwa kayo ije balayaw. Katuwa na ante. Ante, tangay na tayo ni tatang. Kat single manan ni Alicia. Mabalin mo't siguro nga arma kanya. Anya, ay nagloko kan. Armam ti ex ni tatang mo. Kat awan mo't dakas na. Ta single mo't manan. Uray pay, respeto kumamot iti pimusayon nga amam Apay, awan sabalin nga armam. Ni Alicia nga rod ti kursonata kantay. Idi pa'y laakras ko. Ngam nobya kat nga rod day di tatang. At least ita single manan. Mabalin ko nga arman. Angam di kay madanagan. Ta jak pa'y la arman ita. Palpasag pa'y ti 40 days day di tatang. Tapno awan makun kunayo. Armag to kalpasan ti 40 days. Anya. Agawid akon manong Rico. Tanalpas mo ti 40 days ni tatang mo. Itulod ka ka nga agawid, Alicia? Ay, saanan? Tadamang sabat kanyak manong. Mabalin ka nga ibatim ti kompleto nga address ti balayo. Ta sumarong karakto, ading Alicia. Mangyagak to iti mais. Ken daddo mapay anat natin ken prutas. Ay, katun Sige, taitad ko ti address ko, manong Rico. Saan nga amo niya Alicia asarong karak ita? Ay, makla at lakit ti dayjay. Sapay ko ma, tamadanon ko dito balayda. Ni, awan mo't mangilukat. Agtuktukak pa'y. Ha? Manong Rico? Naimbag nga oras mo, ading Alicia. Prutas kan natnateng para kan ka, ading. Ala, nagbanog ka pa'y laang. Ala, sumrag ka. Ha? Ni, ala, adumat gayam ti bisitam di taunag Alicia. Kababain sa ti umunag.
Madama nga mintipan nakatulag ti kasarmi iti nobyo, manong. Tadim manundan. Ha? At dan nobyom, Alicia? Wen manong, ala, umaykan, tamakidengag ka itipan nakatulag ti kasarmi. Akwa, saanan? Ibatik lang ang nagiti protas kan natin. Ta pumanawak mo't lang. Agawid ako na din.